Gaddafi yari yarakoze ibintu bitatu muri Libya nakunze. Gaddafi yari yarahaye buruse z'ubusa abana bakiga ku busa kugira ngo mu gihugu cyaha hatazobaho abana binjije. Icya kabiri, umuhungu wese utegereje kungura umuryango yamuhaga inzu n'ibihumbi 300 by'idolari za buri kwezi. Icya kabiri, icya gatatu nako Libya yari yarayigize. Abo ni bande kuvuga ni bande abo? Nisi kubera ko Kongo nitwe idafitiye umumaro gusa. Noneho abanyamurenge nitwe Kongo idafitiye umumaro gusa, abandi bose bafitiye umumaro. Urebye ngo urugero, Kongo nicyo gihugu cya mbere kivamo millennium nyinshi zikora ibi bisasu ubona bya kirimbuzi muri ibi bihugu z'Uburayi. Kongo niyivamo diyama nyinshi zikoramo imikufe, zikoramo ibikombe mubona baha abakinyi, zikora iki, ibyo ni byinshi. Kavuga ko u Rwanda ari rwo ruduteza intambara, ese uremera ko ari byo cyangwa si byo? Usobanura iki kintu sibyo? Buri muntu agira uko yagaburiye mindset yiwe. Uriko nyumva? Ose mbazi iki kibazo bose mbazi iki kibazo ku giti cyanjye. Aba bantu zurishira benshi bari bahari, none mbaze nabaki bayimaze. Ubutunzi n'ubukene bitandukanye gute? Ubutunzi n'ubukene bitandukanye gute? Hari umwana uvuka baramuteganyirije, hakaba n'undi uvuka kugira ngo yishakirire. Ariko kumva ngo ukure ubutunzi mu isi y'umwuka ubitranslating mu isi y'umubiri bisaba gusobanukirwa imbaraga z'umuremyi zonyine. N'abantu babiri batazabagira ibibazo, batazabagira ibyifuzo. Hari umusazi n'umuntu wagize usabane n'ikirere cy'ijuru. Wakoze ku ijambo akagara. Akagara n'abanyamurenge batemera ko dukorerwa ubwicanyi. Ese ibyo bintu nawe wemera ko ari byo cyangwa ntabwo ari byo? Okay, numva speech zabo nyinshi kubera ko bose nje nkunda gutegera abantu, umva opinion zabo zigiye zitandukanye. Nzangira ngo abapoza baza uko nari mbizi mu bijanye na politike. Namureka tubasuhuze bakunzi ba Itongo TV ndetse na MDC News, nayo ntimuyibagirwe muzamwibuka kuhagera mukande subscribe kugira ngo nayo ikomeze itere imbere. Bakunzi bacu mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, mwe mubana natwe umunsi ku wundi turabashimiye, big up cyane. Nawe ubana natwe umunsi ku wundi ukaba utarakanda iriya nzogera ya subscribe, icyo twakubwira nuko ukanda kugira ngo tuzatubana nawe gatanu ku kandi umunsi ku wundi. Ibiganiro byacu cyangwa se ibikorwa byacu ni buri munsi. Hanyuma uyu munsi turi i Nairobi nk'ibisanzwe, kuri Mike muri kumwe na Nelson ni ugiye kuba abagezaho ikiganiro tugiye gukorana n'umuvandimwe. Inshuti bakunzi bacu mudukurikira tubahaye kaze kugira ngo tubane namwe. Uyu munsi turi kumwe na Gishishwa, niwe twongeye kandi
kongera kuzana kugira ngo abasangize byinshi mwagiye mwandika muri komenti mu kiganiro twakoze cy'ubushize ngo tuzomugarure ngo azavuga ibintu byinshi by'ubwenge bikabubaka, so twamugaruye kugira ngo asubire ababwira ibindi byinshi. Noneho ndababwira iki, muramwibonera, murabona ukuntu ameze, arakeye, urebye furesheri ariho, ni ibintu biteye ubwoba. Araje abyivugire wenyine, ariko njyewe uko ndi kubibona turi kumwe, ibintu bimeze neza. Gishishwa turakwakiriye hano muri studio za Itongo TV, ndetse n'abadukurikira muciye kuri MDC News, mukande subscribe mu by'ukuri kugira ngo naho ibiganiro bihari muzoza mubikurikira umunsi ku wundi. Gishishwa turakwakiriye hano muri studio zacu kugira ngo tubane nawe umunsi wa none. Okay, asandi cyane, asandi Nyamambura mutsaho muri hose. Nanje nabishimiye, life is a gift. Ubuzima ni impano Imana iba yaduhaye. Abo rero Imana yashoboje kuba yasubije intege mu bugingo mugana Zaburi ya 23. Muze tubane ngo yongera intege mu bugingo bwayo. Zaburi ya kangahe? 23. Mu by'ukuri turebye turabona ukeye, umeze neza, furesheri. Bimeze bite noneho ibintu ko bimeze wane niki? Meze neza kubera ko ibyishimo n'amahoro n'Imana ibitanga, kandi iyo bari gicuruzwa muri iyi si zoba ari byo bihenze kurusha ibindi, kubera ko ababifite n'ubutunzi. Ibintu bitatu bikomeye Imana yaguhaye kunyugwa, ikaguha amahoro, ikaguha umunezero. Ibyo bintu bikomeye Imana yatanze. Kandi si bifite bose, ariko nanone ababifite ni umugisha. Ayo ni amahoro, ni byo bituma umera gutyo. Bimeze bite? Cyangwa ni umufungo umaze kwiyongera? Abenshi bumva ko kugira amahoro ari amafaranga. Amafaranga ni ibitunga umubiri, n'amasengesho agatunga ubugingo, sibyo? Kandi hari abayafite badafite amahoro, kuko kugira amafaranga sibyo bisobanura amahoro. Kuko none se igituma umuntu aca ni amafaranga, ni amahoro, ni iki? Kuba ukeye mu maraso. Guca mu maraso? Ariko se iyo udafite maradi urashobora guca mu maraso cyane. Gute? Kuko twese siko tuzuba abarishe, siko dufite kategori zitatu. Hari abatishoboye mu buzima, hari abagerageza, hari n'abari hejuru. Ese wewe tutarinjira, reka bibwire abantu bashobora kuba bagukurikiye ijya mbere, amazina, kugira ngo babashe nabo kumenya uwo twaye tuganira ni muntu ki, ninde? Okay, amazina ni Christophe Murame, nkaba ndi umuheto wo kwa Nyabujara. Papa akaba bamwita Muzigamfizi John, sokuru ni Sebazima Daniel, Sebazima Mujabika wa Rwakirezi. Turi abanyabzura, ababebe, tukaba twari dutuye mu Minembwe aho bita Nyawarimba. Nawe buriya uri umunyabyura? Karifi. Akantu nako narinzi. Ni wavukiye se cyangwa wavutse baravuye? Wavukiye muri byura. Good. Akagishishwa ko wagasize? Iryo zina rigabura impunzi nyinshi. Ryagabura impunzi ryinshi n'uburire cyagabura. Icyo ni iry'akazi. Gusa Good. Uwo turi kumwe rero ni Gishishwa mu mazina yandi. Mu by'ukuri ijya Gishishwa ry'akazi niryo abantu benshi bazi. Gishishwa numvishije warukoze ku bintu byinshi, nanone tutarinjira mu kiganiro ndagira ngo tukubaze mu by'ukuri isi ibirimo ibintu byinshi by'ibiribwa. Ni ibihe biribwa ukunda kurya bituma uca mu maraso? Okay. Umusaza umwe
taguciye mu ijambo hari umusaza twakazaga tukamubwira tusimuze kutazumwe icyayi hakonje ngo icyayi ngo kiza kimara ngo force physique ngo kigamaranywa n'imbaraga ziyakiri. Twebwe twakuze umugabo arya mu gitondo gatimbo ndayikunda cyane. Iyo ngize nka dejuru ntayiriye numva nsa nk'utameze neza. Gatimbo na gwa Daniyeli ndayikunda cyane. Ikibazo kiba cabaye. Donc urumva wewe Gatimbo cyangwa Kawunga mu mvugo abantu benshi bashobora kuba bumva ubu ngubu, ariko iwacu ni Gatimbo. Nkunda Gatimbo na gwa Daniyeli. Niyo gwa Daniyeli sugo ibishimbo. Niyo gwa Daniyeli. Niyo ukunda. Ubwo imbuto ukunda iki? Muri fruits nkunda imyembe, ngakunda pineapple, ngakunda inanasi n'amaronji. Naho nibyo ukunda. Yes. None se akawunga niko gatuma uca mu maraso? Ni imbuto zituma uca mu maraso, bigenda gute? Ni amahoro n'ibyishimo. Amahoro n'ibyishimo. Kubera ko n'abadake ni abenshi niyo bajya, niyo favorite food y'abanyamurenge twese. Uwo nishi nuko nkirana mu mahoro n'ibyishimo. None umuntu ntashobora kugira ibyishimo ariko ukabona nta keye, ibintu bimeze neza. Ariko yagira agafaranga ibintu bigakunda agaca akaba umuntu muzima. Kubera amafaranga ntahindura umutima w'umuntu, ahubwo amafaranga yerekana uwo uriwe. Ubutunzi n'ubukene bitandukanye gute? Ubutunzi n'ubukene bitandukanye gute? Hari umwana uvuka baramuteganyirije, hakaba n'undi uvuka kugira ngo yishakire kugira ngo azabigeraho ari uko yabikoreye. Nibyo tuzangiye kubabwira, iyo umuntu yabuze igihugu aba yabuze byinshi, kuko igihugu cyacu kirimo ubutunzi, gitunze abandi ariko tigitunze abanyamurenge. Gukenera mu gihugu gitunze abandi muri iyi si umunyu iyo hazamutse ibintu peterole, hazamutse essence, hazamutse ibyo kurya, umunyu tuzuhenda. Ariko muri Kongo honyine niho byarambabaje cyane muri iyi minsi kumva ngo umunyu uri muri iyo message nasomeza kilo. Yes, ngo umunyu uri muri $20, $50. Iwacu ruguru hano umunyu ni ukuri w'ijana wowe ujya amezi 6. Ni make kuko n'umwaka niba tugura uw'icumi ukawurunga ibyumweru hafi ukwezi. Umunyu ugasa nk'isukari ngo wowe urigata. Ubukene nanone butangurira mu buryo bubiri. Hari ubukene bw'imitekerereze. Nta bantu bavuka mu miryango itunze ariko badatunze. Sibyo? Umwana w'umukire ariko ukabona abayeho nabi kubera iki? Ibintu byose biraregwa. Gusaba abayeho nabi ko nguko, cyangwa niko abantu bashobora kubyiga. Rero dukenaru hari abakenara uko bagaburira imitekerereze yabo nabi. Nanone no gukira mbasobanurire. Buriya hakomera igihe, hakomera umuntu, hakomera igihe. Ni bangahe Imana ngo nizi kura kucavukishazanya n'ibikomangoma. Nta bantu benshi dufite ibihamya bari bakenye mu buzima busanzwe, ubu nyine bakize. Rero hakomera igihe. Igihe nicyo gikomeza umuntu akaba uw'Imana yamuteganyirije. None ubwo ugiye gusobanurira abantu ubukene n'ubutunzi bitandukanye gute? Bashobora kuba mu magambo magufi. Hari ubutunzi bwo kumva ngo ntunze amafaranga, hakaba ari ubutunzi natunze bwo kunyugwa n'ibyo mfite bitotuma niba ko turavuga ubutunzi bw'ibifatika, abantu ubutunzi bwo mu mutima nk'ibyo wari uvuze, ubutunzi bw'ibifatika. Ubu buturuka ahantu habiri. Amafaranga aturuka muri connection, akongera agaturuka no mu gukora cyane. Urabyo? Aturuka muri connection, akongera agaturuka no kuba wabaye hard working man. Kuko blessings zituruka mu bikorwa. Kuko ntiwasenga ngo kumva ngo data wo mu ijuru aratunze kandi
yo nakugaburira ugasigaza. Ariko kumva ngo ukure ubutunzi mu isi y'umwuka ubitranslating mu isi y'umubiri bisaba gusobanukirwa imbaraga z'umuremyi zonyine. N'abantu babiri batazabagira ibibazo, batazabagira ibyifuzo. Hari umusazi n'umuntu wagize usabane n'ikirere cy'ijuru. Abo bantu nibo batazabakangwa n'ibintu n'ibyifuzo by'isi, kuko iyo wamaze gusenga Imana uzugera mu yindi etape warenze ibi byifuzo by'isi, ahubwo uri mu byifuzo by'ijuru. Kuko na Imana ivuga gusa mu nyizere ngo mugire kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo uzovuga umusozi uva aha witura ahandi. Kubera iki? Rero muri iyi si y'umubiri nuko ntacyo adafite. Yaravuze ngo icyambere mushaka ubwami bwanjye, ngo ibindi kuri mwe n'inyongera. Ahubwo nuko tutashatse ubwami bw'Imana, tugashaka gukoresha ubwenge bwacu. Icyo gituma umuntu akenasa abenshi. Ariko umuntu wizeye Imana agakora, ntushobora kwizera ugasenga n'ibindi byose bikenewe ukabikora, ariko nanone ubutunzi ntububone. Bibiliya ivuga ngo udakora ntakajye. Udakora ntakajye. Kubwira ibintu bibiri: nushaka gukira uzokore cyane, nushaka Imana kugira ngo ize isabane n'ubugingo bwawe uzosenge cyane. Kuko iyo dusenze, mbasobanurire, amasengesho ni ikiraro duha Imana kugira ngo ize iyobore ubugingo bwacu. Rero amasengesho agaburira wewe mu mwuka, ibyo kurya nabyo bikagaburira umubiri, ari bwo bugingo. Hari umunyabwenge icyari gitumye nkubaza, yaravuze ngo umukene n'umutunzi, umukene n'ukenera byinshi, umutunzi n'ukenera bike. Ese nawe urashobora kwemezanya n'uwo muntu wavuze gutyo? Oya. Hari ubukene bubiri bwo kuvuga ngo ntushobora guca ibyo urya. Habaye ikirere, ibyo mvuga ngo ubukene bw'imitekerereze. Hari abantu bamugara mu mitekerereze, ariko muri force physique, muri physical appearance ari bazima, akumva ko we nta kintu ashoboye. Tuvuge ku rugero, bamwe ngo yize ikiganga, yagera hano muri Kenya ntiyapurayinge muri farumasi ngo abone ko yobona akazi. Ugasanga ntakoze icyo igisekirite ntigisaba ubwenge. Igisekirite ntigisaba ubwenge, cyangwa muri Kenya ntigisaba ni kose, ni ukugenda gusa ugasaba akazi. Kubera iki? Noneho akumva ko muri we ntacyo abashije muri mindset. Turi kumva uwo muntu azokira gute? Urumva? Hakaba ari undi nawe arakora ibyo akora, yego ntaragera kuri byinshi, ariko afite ibyo afite bimufasha muri bike. Ko kumva ngo wageze ku rwego ngo ubukene ngo bwo guca umunyu, ntushoboye guca umunyu, ntantambara abaye muri icyo gihugu, ngo urusenda uhora usaba. Rero uwo niwo mukene wo mu mitekerereze. No mu buzima busanzwe abakenye, kubera ko iyo wakize mu mitekerereze ushobora gukira. Amafaranga ava mu bitekerezo, ugakora akabona kuja mu bikorwa. Bakunze bacu mudukurikira, mu by'ukuri murumva ko umuvandimwe namwe muzoza mugenda muduha ibitekerezo uburyo ubyumva. Mu by'ukuri mu bibazo bimwe na bimwe tuba tugenda tumubaza, nawe hari igihe uba ufite ibindi bitekerezo kuri ibyo bibazo tuba tumubajije, muzoza mutwandikira muri komenti n'ibyo mwifuza mutubwire. Mu by'ukuri tuzoza tubibagezaho. Tuganirane abumva ururimi rw'ikinyamurenge, turabaramukije, turanabakunda cyane, kuko ubushize twabonye urukundo rwanyu, ubundi n'impano mufite mwahawe n'Imana, natwe turabakunda kandi cyane. Gusa nyine umugabo utazagaragaza amarangamutima, amarira y'umugabo kuraza atembaje mu ndasohoka. Tutangire intambara izitegurwa n'abanyabwenge ku makaratasi, kagwanwa n'abasonga mu bikorwa, umuswa yapfa.
tukitwa ko apfiriye igihugu kandi apfiriye inzozi z'umunyabwenge. Bantegere intambara yibaye izigwana n'abatayiteguye n'abatayifitemo inyungu, kandi hari abayifitemo inyungu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kubera ko tutazi aho yateguriwe ni nako tutamenya n'aho izorangirira, kandi igasiga idutwaye abantu kubera ko iwacu bashaka kuhakura ibintu. Sibyo? Kongo ni igihugu kikize ku isi ariko abakongomani bagikeneyemo. Uriko hari icyo bita coltan, millennium, gold, ribuyu. Sibyo? Ubwo ni ubutunzi buke mbashe kuvuga buherereye muri kiriya gihugu. Urikumva? Bikaba kuba intambara muyisangamo mutarayiteguye kandi hari abayiteguye. Tujane. Ndavuga ngo imyigaragambyo narayibonye mfite nk'ikugerera. Ukiri aho turashobora kwibaza, uvuze ko intambara itegurwa n'abanyabwenge ku makaratasi, bakicara bakayikorera puraningi, bakayipuraninga, bakavuga ngo iyi ntambara izogenda gutya, izonarangira gutya. Ese ayo makuru ninde woba warayakubwiye? Byoba ari umuntu wakwibiye ibanga ko intambara tuwe tunyuramo uyu munsi muri Kongo ari ikintu cicariwe kirandikwa, byagenze gute? Okay. Ya nawe naganiriye nawe. Nje nuko mbitekereza. Urongera ijwi nyine kugira ngo abantu. Ndi kukubwira ngo nje ntawe naganiriye nawe, nje nuko mbitekereza. Icya kabiri. Niko ubitekereza? Kuko ikintu cyose iriya ni proje. Kuko reka nguhe urugero. Abazungu baza bashaka ngo bagukure iwanyu hari byinshi byo gutunze, ukajaho uzishura bile guhera ku kibiriti, ibishingwe, inzu, muvemo isanzwe, nimba ugiye mu modoka ugomba kuyishura, kandi iwacu i Murenge kuja mu murima wawe ukarya ibyo kurya bidatewe imiti, ugahinga ukeza, ukorora amatungo, ukorora ukanahirwa, Imana ikabishyiramo imigisha. Icyo nkubwira ni iki: kiriya gihugu gitunze amahanga ariko kidatunze abakongomani. Intambara zitegurwa n'abanyabwenge, barangiza mukaba impunzi mu bihugu, UN ikabakira, yamara kubakira kubera ko ni ibintu biba byarapanzwe, kuko UN itahabaye. Ese abo ngabo baba barapanze ino ntambara kuko bivuga ni bande? Ni abazungu? Ni abirabura? Ni abakongomani? Ni bande? Okay, maze kubwira ba nyirayo, si ngombwa ngo tubavuga amazina, ariko urahita ubyumva muri logique yawe itarinze mvuga abaribo. Sibyo? Kuko nta kuntu wo kumva ngo bari kukumvisha iwabo heza hari utahuvuka. Hari abantu ndi mu kugaya, ari bunza numva babita Kagara, nimba ari iki, nimba ari uko, ari okay, sino buriya igihugu iyo kiri mu bihe biba ari icyanyu. Sibyo? Nimba udashoboye kugira icyo ugufasha wogisengera, kuko igihugu ni nationalite yawe, aho ukomoka. Kugira kumva ngo nagize double nationalite, Canada, America, Australia, iyo ni double nationalite.
kuko ntago nkuko ntituzakwita umunyakanada nuko wabonye national ID ya Canada, sibyo? Ni impunzi gusa yagize imyaka yemererwa icyangombwa, ariko nibaguhamba nupfa bazoguhamba k'umukongomani, turi kujana. Ariko ngurugero abanyezirayeli bamaze imyaka 400 bagenda imyaka 40 mu butayu aha muri Egiputa, sibyo? Ariko nta munsi bigeze bitwa abanyegiputa, bizwa n'abanyezirayeli bahungiye mu Giputa, kuko turi hano muri Kenya, Ubugande, u Rwanda, Burundi. Ariko tugomba kugira icyo bitiki ibitekerezo byo gutaha. Ntago tugomba kwitwara nk'impunzi nuko twahunze, tugomba kwitwara neza nk'abakongomani bafite umuco wabo muri Kenya, bazosubira muri Kongo nk'abakongomani, tukigisha abana ururimi, tukambara umuco wacu, nimba ari amakote, nimba ari za busoka, abana bakavuga neza ikinyamurenge. Ibintu biri mu kubabaza, wagize ngo impamvu abanyezirayeli batinze muri Egiputa ni ukubera ko bakoze ibyangwa n'Uwiteka, kandi natwe nibyo bigiye kuzatubaho nidukomeza ibintu turimo. Usanga video ibintu bitigeze bibaho mu muco wacu, ababyeyi bambura ubusa, then cyakabiri kiza kimbabaza ugasanga abahungu ba 20 anti bazu ikinyamurenge, n'abasaza musigaye muhura ngo ni yake sende umunyakenya wandamukije ngo yambuka reba ko ndagusubira. Ureba physically face uko ngaragara nk'umunyagihugu, hari ukwita umunyagihugu wenda abona usa nabo. Oya, ndasa nabo he, ndasa abanyagihugu bamwe se ndi dusa. Tugomba kuvuga ayo munyamurenga zigushishoza uko yokora byirengagiza, sibyo? Tugomba gukora kwita kuri education y'abana cyane. Abana bakigishwa indangagaciro, bakigishwa imyambarire, imivugire, ururimi rw'ikinyamurenge. Umunyezirayeli uko yabyaranaga mu Munyegiputa, uwo mwana ntasigare. None se iyo niyo ntambara turimo, kuko twanze kuba twe dushaka kuba nk'abandi kandi ntibizokunda. Ushaka kuba nk'abandi nyine, ndagira ngo usobanurire abagaba twasanze ino imyitwari, urebye bamwe imyitwari. Oya, twari turi ku ntambara turimo y'ubwoko bwacu. Intambara nawe ndayikubwiraho. Twarahunze, kandi twahunze ari uko tutari dukunze iwacu. Ni ibihe twari tuhakunze? Twahunze ari uko bivuga ngo twanga iwacu. Ni ibihe byatugezeho byatumye tuva iwacu. Ase si intambara nyine nanje niyo mvuga. Ni ibintu bitatu bizotuma dutaha. Iyo ni advice yanjye ku giti cyanjye. Bitatu naricaye ndeba makuru kareba, je ntekereza ibintu bitatu. Iyo bavuze ngo umwana atabari, si bibi gutabara iwanyu pe, ariko urafata gusa nkanje nihereho nitanga urugero. Umwana gusuze kuyobora temperature y'imashine, ngugiye ejo wisanzeyo baguhaye imbunda, ntako sintuzi kwikavaringa. Nibangaye bagiye bashinje bakamwica afite imbunde, bakamukata ijosi afite imbunde. Nibangaye. Natekereje ibintu bitatu. Abasirikare dufite bakomeye b'abanyamurenge batrainingiwe muri ibi bihugu by'abaturanyi tutavuza amazina, nibo babagize abagabo bari bo ubu ngubu muri kiriya gihugu, sibyo? Ari abari bakorera leta, ari n'abakorera mu byama, sibyo? Rero bakora ibintu bitatu. Icyambere, abanyabwenge bahure n'abanyamafaranga. Icya kabiri, bafate koko nimba bashaka ko tuzotaha, mbabwire ibi ari amandamano narayabonye, ndaje nyavugeho. Icyambere tugomba gukora, abana bazotraining nimba ari muri Kenya. Nabonye abasore bahari ndimo, erega bazanyeho dutraining, bamwe bakiga science y'igisirikare, ntambara uko itegurwa ku makaratasi, abandi bakiga igisirikare, abagwanira hasi, abagwanira hejuru. Muri ibi bihugu byoduha umwanya, none se ko biturekura tugaca ku mipaka tukagera iwacu, none ngo kudutraininga.
kandi hari ibyo dusaba kandi dushobora kuba dufitiye ubushobozi sibyo abana bagatereningwa igisirikare muri iyi myaka 30 tugiye kumara aha niyo ndi kubara njenge kubaha gusa imyaka 10 kugira ngo akavuyo gashire iwacu abari muri Amerika bakiga gutwara bakiga science y'igisirikare gutwara za drone benshi bakiga gukora aya mashanyarazi ku buryo tugera mu gihugu bagakata amashanyarazi operation ikaba igashira sivyo ariyo kura icya gatatu hano bakabashoramo amafaranga muri materiyere ibikoresho byose abana bova ku ikosi muri iyo myaka nkubwiye bakaduha nibura imyaka 10 bakareke kuduha amezi 6 imyaka 10 imyaka 10 kose kosi giri mu bintu bitandukanye ntago mvuze gusa kosi y'igisirikare igisirikare gikubiyemo ibintu byinshi hari abagwanira hasi hari abo bita ngo naba saba bagira ba sniper hari abagwanira mu kirere hari abagwanira mu mazi hari abakoresha ibintu bikoresha indege iki tukabyiga kubera ko dufite abanyamurenge amafaranga bafite ubushobozi bwo kugura indege turabafite duhurije hamwe none se uratekereza ko ubwo bushobozi tubufite twabura ababikoresha se byaguze turabufite ariko titubufite ababizi barahari nimba n'umwe niba si batatu ariko barahari ndavuga babaye 10 20 urumva batokora ndavuga muri hano turi aha turi wenda hanze dufite benshi wenda hirya no hino wenda hanze sindagera ariko ndavuga muri East Africa yose ubwo bumenyi bugomba kubaho kuko intambara ntizigwana n'injiji zigwana n'abanyabwenge bafite ni gute wojana umwana uvuye aha ngaha muri protector ngo agiye uwo mwana azamarira ikigihugu Yesu afite iryo shaka ariko utafite ubwo bumenyi sibyo ari cyo kibazo gihari kuko abanimba barapanze igihe intambara izomara iwacu natwe tugomba gupanga intambara igihe izoshira iwacu kubera iki abo ni bande kuvuga ni bande abo nisi kubera ko Kongo nitwe idafitiye umumaro gusa noneho abanyamurenge nitwe Kongo idafitiye umumaro gusa abandi bose bafitiye umumaro urebye ngo urugero Kongo nicyo gihugu cya mbere kivamo mereniyamo nyinshi zikora ibi bisasu ubona byakirimbuzi muri ibi bihugu z'Uburayi Kongo niyivamo diyama nyinshi zikoramo imikufe zikoramo ibikombe mubona baha abakinyi zikora iki ni byinshi Kongo ubutunzi ifite bugaburiye isi ariko kandi abakongomani dusonze mu butunzi bugaburiye abandi sibyo kubera ko nanone n'ibyo dufite nta mahoro dufite kubera ko wagize ngo izi nka zanyazwe bikintu kiza kintangaza umuntu n'inshuti yari muri Amerika nkora mu nyama ngwinka nijyari azanyereka ifamu y'Uburayi n'izi nka ziwacu abafurero bogeza nka zishire bangana gute none surabizi n'abazungu bazitwaye iyo umuntu akurusha ubushobozi akurusha n'ubwenge aza gukura mu by'agaciro ariko we bimufitiye iby'agaciro sibyo siko mwira wanjye aza gukura mu by'agaciro we bimufitiye agaciro kuko twavuye cya gihe cy'ubukoroni sibyo ubu nyine none hari ubundi bukoroni bagukoroniza muri tekinoloji ngurugero telefone yawe ugomba kwigurira amamega kugira ngo uje online of course sibyo kugira ngo umenye ibiri mutandao siko kera imyambaro ya kinyafrika ntacyo hari dutwara ariko ubu nyine umwenda uca gusazuka ugira stress kugira ngo uje ku isoko kandi ugomba guteza neza
rwa ruganda imbere uko byogenda kose ku mugabane w'Iburayi ho birakomeye wishyurira telefone nta kintu batuma ngo gisaze n'imodoka ufata loni hano wayishyura imyaka 10 kugira ngo ya modoka izasaze iri Burayi izosazire mu ruganda izosazira mu maboko y'umwana w'umunyamurenge ariko yishyura bukebuke ku buryo sarariza bagahita bamukata akakubwira ngo rero kimwe cya kabiri turagukaze kubw'iyi modoka igufasha kuja mu kazi. Wakoze ku ijambo akagara. Akagara ni abanyamurenge batemera ko dukorerwa ubwicanyi. Ese ibyo bintu nawe wemera ko ari byo cyangwa ntabwo ari byo? Okay, numva speech zabo nyinshi kubera ko bose nje nkunda gutegera abantu kumva opinion zabo zigiye zitandukanye. Nzangira ngo abapoza baza uko nari mbizi mu bijanye na politike bafasha uriko nyumva bafasha ubwoko tukabapoza ariko dufite ibintu tubwumve kimwe ariko dufite inyungu z'abana b'abanyamurenge sibyo ariko bose ko bimeze iyo babiriya barimo barabikoze bagatata igihugu cya Kongo bakamenya amakuru y'igihugu cya Kongo. Nje narakubwiye ngo ni ikintu nzambwira abandi iyo twicaye, ni ikintu nzambwira abandi iyo twicaye kabwira ati se yogerira mu babembe ntibamumwita ntibamwice ngo bamurye kubera ko ni twebwe bitubayeho none ariko kuva na kera byagiye bibaho. Nehemiya aje kubaka inkike ziwabo hari abasene barati bagashemu bamubwira ngo bamuteraga ubwo sibyo wagize se ngo bamuteraga ubwo batarabi Yerusalemu ndakubaza tujane bamuteraga ubwoba bo batavuka i Yerusalemu se hashize ariko iwacu hazubakwa kandi cyane bitavuze ngo bidashingiye kuri aba ngo nuko batatwumva sibyo. Kavuga ko u Rwanda ari rwo ruduteza intambara, ese uremera ko ari byo cyangwa si byo? Usobanura iki kintu sibyo, buri muntu agira uko yagaburiye mindset yiwe uriko nyumva ose mbazi iki kibazo bose mbazi iki kibazo ku giti cyanjye aba bantu zurishira benshi bari bahari none mbaze nabaki bayimaze ubwo abantu baraza kutubwira icyayimaze. Mbahaye devoir basobanure. Uhaye Akagara cyangwa abanyamurenge muri rusange? Akagara kumva ko tugomba ahubwo abanyamurenge tugomba gushira hamwe kuko abasirikare bashaka gutsinda urugamba haba ubumwe hakaba urukundo hakaba ubwumvikane sibyo kuko ubumwe nibwo buzana amahoro ahantu hose kuko igisirikare gikorerwa training bakorana iyo abana babashanye muri training baba bafite icyo bita ubumwe n'amahoro ko bagwanira ikintu kimwe kandi abenshi nabonye ari abantu bakuru sibyo. Okay, reka mbabwire murenge hari abagabo bazagira Rokubona intambara yacu nishira muri Kongo hazaza indi ntambara y'abantu ibyo bavuze ku marezo sosio abenshi tuzi neza ko babaye muri ho plateau ibyago byabaye bakagombye gusapotinga bariyo hari ba nyina wabo bari kwicwa ba petit frère ba grand frère bazira uko basa intambara batateguye bisanzemo ibi
ibi bihe turi kunyuramo ubwo hari abagabo batavuye umurenge ngo hashire, nza ngo mbwira abandi ngo ibihe bibi biza bikomeza nibyo biza biforoma umugabo, sibyo n'ibihe byiza biza bigira umugabo umunyantege nke yaramuka adafite ubwenge. Kuba uri Canada, Australia, America, yes urahari, ariko uhari neza nk'impunzi y'umukongomani waciye muri UN, ntago ari private jet yakujanye, sibyo waciye mu abo bavuga ibyo bakagaranze neza baciye hano mu nkambi tutavuze amazina nyinshi, bajyanwa mu buryo bwa process ya UN bahunze iki intambara ari iri iwacu, tibagiye ngubwo iwacu ari amahoro. Ari umunyamurenge uzi wagiye muri Amerika ku butumwa bw'amahoro i Bugande nako sorry muri Amerika tawo baciye muri UN. So rero Imana yagushubije, dufite abantu bibagirwa uwasubije isezerano. Rero nubona uri mu bihe byiza uzosengera abari mu bihe bibi, kuko nabo sibo babiteguye ahubwo babyisanze. Birababaza kumva ngo iwacu ngo umwana w'umunyamurenge hari gupfa impinja, abana bato barapfakaye b'imyaka 10 n'ingahe, wowe ugiye kuri rezo sosiyo gusa, ubwo ufite amarangamutima adakorana n'ubwenge, wumva ngo ushaka kuvuga kandi ntacyo ufite kutubwira, ukazanamo icyo bita division, ivangura, divided. So si ibyo mwakagombye kuba Imana yaragushoboye, ni ukugira ngo nawe buri Imana igutunze itoroshe. Se ni iki gishobora kudufasha intambara ziri iwacu zikagera igihe zigashira natwe tukaba mu mahoro? Ese bizagenda gute? Nanone warimo utanga ibitekerezo, ngahe tubwire ese ni iki twoshobora gukora kugira ngo iwacu natwe tugire amahoro, tube nk'ibindi bihugu biri hirya no hino tuzi bifite amahoro? Ya ni ibihugu byinshi byabaye muri iyi situation turimo, sibyo byinshi, ariko ikintu kihari ni ukugira igitekerezo cy'impindura amatwara, tugira igitekerezo cyo kwigwanaho gusa ngo tugire amahoro ya none. Tukeneye igitekerezo, abagabo bafite ibitekerezo by'impindura amatwara bakureho ubwami buriho, tuzoshyireho ubundi bwami buzoduhesha amahoro. Nari mvuze ngo igihugu cyacu gikeneye abagabo ibitekerezo by'impindura amatwara. Chekivari ubwo yazaga kudufasha hariya yasanze abagabo bafite ibitekerezo by'impindura amatwara arinda yisubirirayo. Kintu gihari ntago tugomba kwigwanaho gusa, tugomba kugira ibitekerezo by'impindura amatwara, hakavaho ubwami buriho bubi, hakazaho ubwami bumva ko turi abakongomani kandi bugomba guhesha amahoro iwacu, kuko amahoro n'abakongomani bagomba kuyihesha gusa, ntago ari abazungu, kuko n'ibihugu byihaye ubwigenge ntago ari abazungu. N'ibihugu byinshi byakolonijwe byabaye muri nk'u Rwanda 94 ari abazungu bazanye irantuza riravangura, sibyo n'ibindi bihugu tutavuze amazina byinshi byanyuze muri situation mbi irenze iwacu, ariko tugomba kwigwanaho kandi tukagira ibitekerezo by'impindura amatwara kugira ngo tuzobe mu mahoro abandi bafite, sibyo kuko igihugu cyacu ni igihugu twabaho neza, ari mu buryo bw'ubushobozi, ari mu buryo bw'imibereho isanzwe, abakongomani twabaho neza ndetse hakabaho n'ubumwe bw'abakongomani gusa. Solution nziza iri muri twe, ntabwo iri mu bandi. Ubwo ngubwo nanone tugana ku musozo, reka tukubaze iki kibazo hanyuma nawe uragira icyo ubivugaho, hanyuma tugana ku musozo. Mu by'ukuri urebye ubwoko bwacu muri Kongo, wari wavuze ko usibye abanyamurenge bonyine nibo bantu badafite inyungu ku gihugu, nibo bantu badafite inyungu muri Kongo, sibyo? Ese urashobora kutubwira ababifitemo inyungu nka 5
kugira ngo tumenye ese kuko ibuye ngo rigaragaye ntiriba rikicishe isuka. Niki urashobora ngahe tubwire? Umunyabwenge yaravuze ngo umugabo kuriya uvuga yose ngo aba ari umusazi. So noneho nimba kuba reka ngusobanurire iki kintu urahita ucumva. Uri kwemera ko ibikoresho bya iPhone bituruka iwacu, materiyeri zitengeneza iriya amatelefone? Yes, ni ukuvuga ngo igihugu iwacu, kubera ko iwacu ni igihugu kikamiye ibihugu byinshi. None ntibashobora kuyingeraho badashoye intambara ku banyagihugu? Gute uri kumva byobaho gute? Bakagirana ubusabane, bakagirana ubuhahirane. Ibyo ntibishobora kuba kugira ngo bazoza baza niba ari ubutunzi babufate. Ari umuperezida ufite ubwenge akora ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere, azamura ubukungu bw'igihugu. Icya gatatu, abanyagihugu bagahinga ku buryo nta muntu uzoba umukene ngo abure icyo arya. Kadafi yari yarakoze ibintu bitatu muri Libya nakoze. Kadafi yari yarahaye buruse z'ubusa, abana bakiga ku busa, kugira ngo mu gihugu cyaha hatazobaho abana b'injiji. Icya kabiri, umuhungu wese utegereje kungura umuryango yamuhaga inzu n'ibihumbi 300 by'idolari bya buri kwezi. Icya kabiri, icya gatatu nako, Libya yari yarayigize igihugu cyiza buri muntu wese mu buryo bw'ubuzima busanzwe ntibumugora, kandi atari ukuvuga ngo niwe ukize kurusha ibindi bihugu. Kongo yari murusha ubutunzi, ariko we yatunze abo mu gihugu cye kurusha aba Kongo, kandi twari tumurusha ubutunzi. Ibintu byose bipfira mu mitekerereze. Dufite ibyinshi ibihugu byifuza. Dukeneye rero umuperezida gusa ugomba kumanaginga ubwo butunzi kugira ngo abana b'Abakongomani bige ku busa. Umwana watsinze 3 baza baha buruse zo kuja kwiga Uburayi ku muntu bishuriwe n'igihugu. Uri kumva abo bana bo kwiga cyane kandi bakamenya, kandi bakiga ibintu bizobagirira imisaruro. Sibyo? Cya kabiri, ubutunzi dufite abana bo babakira bitabagoye, tukagira inganda zishongesha zahabu dufite. Ibi biti bya ribuyu byanagurishwa hanze y'igihugu bikagirira umusaruro abanyagihugu. Izi merini amuzo zikora imbunda. Igihugu bigomba gukora imbunda nyinshi za kirimbuzi, birazwi. Zikora n'ibindi, ariko Kongo ikintu kizakimbabaza iwacu, ugasanga n'umusirikare w'igihugu yambaye isogesi idasa n'isapu kubera ubukene. Ikibazo ni iki? Ni uko zishwe na Mobutu, niwe wabwiye umusirikare ngo bagaca n'umuperezida agaca riranyaga. Mobutu niwe wishe ibintu, aravuga ngo umusirikare ngo zahembwe n'imbunda yambaye. Imbunda yo guhemba gute utishutanyaje? Agaca Kongo bazaca ibintu bitatu twagize umuperezida. Bazaca gufata ku ngufu, bace ruswa, bace n'ubwibyi. Ahandi bubaka ubumwe bw'abana b'Abakongomani, maze murebe Abakongo tuzotera imbere, duteze imbere n'amahanga kuri byinshi tuzoba dufite. Yes, reka tugushimire. Ijambo rimwe ushobora kuvuga ku bwoko bwacu buri mu kunyura muri ibi bihe
niki ushobora kubavugaho ndetse n'igihugu cacu ca Kongo niki wokivugaho kugira ngo dusoze ikiganiro cacu? icya mbere ndabwira abanyamurenge muri rusange pole twarakomeretse twese bihagije, sibyo? Ibintu bigomba gushakirwa umuti, kuko iyi ndwara iyo umuganga yayipimye akayimenya ntibikicisha umurwayi, sibyo? Ubumwe, ndababwira ibintu bitatu tugomba gukora. Hari ubumwe, dufatanye. Ibihugu byose byageze ku bwigenge, byageze ku bwigenge aho byabaye hose bakoze ibintu bitatu bikomeye. Habaye ubumwe, haba ubufatanye. Abanyamafaranga Israel kugira ngo yubakwe, abanyamafaranga bafatanyije n'abanyabwenge. Abana bariga, abana b'abanyamurenge bagomba kwiga cyane ibintu bigiye bitandukanye, si nka bimwe ruguru wakaza usanga utuzwi dukorwa gusa ari ikiganga n'ubwarimu, kandi uwo mwarimu ntanahembwa akazahembwa ibigori. Byabayeho umwarimu kandi imvura yagwa ngo mwarimu ni ukuri ngo ibi bigori ngo imvura yaguye mu bigori ngo tubyera ngo uzihangane ngo tuzoguhe ngo umwaka utaha. Abana b'abanyamurenge bagomba kwiga cyane ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo ejo n'ejo bundi nidutaha tuzubaka iwacu. Ubumwe n'imbaraga, ubumwe ni byose, ubumwe n'izo mbaraga zacu. Umoja wetu ndio nguvu zetu, dufatikanye cyao. Reka tugushimire ku mwanya n'ibitekerezo uduhaye. Bakunzi bacu, namwe mudahwema kubana natwe gatanu ku kandi. Mu by'ukuri ibiganiro byacu nibyo hagaruka tuzoza dukomeza tubane. Muze kutwandikira muri comment wumva twosubira tukamugarura kongera akaduha ibindi bitekerezo, muze kwandika kugira ngo tuzosubire tubane. Turagushimiye nawe ku mwanya waduhaye kugira ngo tubane nawe uyu munsi wa none. Ciao, ibiganiro byacu naho utaha. Murakoze.